Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da ulepšite vaš Windows desktop. Ako imate ovako puno ikonica na desktopu ili bilo šta, uzmite to i stavite u jedan folder, čisto da bi vam Windows izgledalo malo uređenije, da vam bude sve na jednom mjestu. Evo, ja ću ovako, isto i ovo ovdje, i ovo. Tako. Sad ovo mi je folder. Ovo su mi igrice gore, mogu njih u folder isto. Ovako. Sve ne tu na jedno mjesto. Sada, ako želite da promenite sliku na neku, da vam lepše izgleda desktop, ja sam skinite bilo koju s interneta ili koja se sviđa. Ja sam skinuo ovu, idete ovdje setup desktop i ona će vam se promijeniti, vidite sad to lepše izgleda. Sad možete ovo vidite ovo što plavo se vidi, idete na personalize, Windows color mixer i ja ovako uredim i ovo skroz do kraja. Znači ovo ovako je uredim da bi mi izgledao kao malo providno i malo crnkasto, lepo vidite kako se to izgleda. Onda ova slika neće više trebati. Onda možete promijeniti start dugme. Morate skinete jedan programčić, link će biti u opisu videa. Uđete u njega, ekstratujete ga na desktop, ok. I sad to kad se ekstratovalo, idete ovdje, desni klik, run administrator, idete ovdje, ja ću ovdje sad da nađem gdje mi je to slike da su mi, evo su. I sad izaberete što želite. Meni, evo na primjer, ovo mi se sviđa. Vidite kako se to lepše. Izađete iz ovoga. Neće trebati. Sada, možete dodati neki gadget. Evo, ja ću vam primjer sat samo da dodam. Stavimo neki lepši. Ne. Može ovaj. Evo, na primjer, ovdje ću da stavim. Sada ako su vam ove, dobro ovo neće trebati, eto ćemo ovdje. Ako su vam ove ikone ovako žute pa da uklopite ili ovo od My Computera ili to, idete ovdje, skinete, ja sam, evo ovdje je sve to, ja sam ovdje sve skineo s interneta šta hoću da promenim. Sad ako hoćete promenite od foldera, idete da klik na njega, Properties, Customize, Change Icon, Browse, i sad nađete gdje ste skinuli to. Ja sam ovdje, ok, apply, ok, i to sad promenio, tako ću i za sve ostalo. Change icon, ovdje, ok, isto ću i ovdje. Ok, apply, ok, i ovdje ću isto. Čisto kako bi vam to izgledalo lepše. Ovo ću da ubacim evo u ovo, čisto da lepše izgleda. Sada, možete promijeniti Google Chrome ikonicu, idete ovdje, Change Icon, ovdje ok, Browse, idete ovdje, ok, Apply, ok, to se već promijenilo. Za My Computer, Personalize, Change Desktop Icon, idete, kliknete ovdje, Change Icon, Browse, sad da izaberemo gdje to meni stoji, evo ga, My Computer, ok, isto možete iz ovdje, sad ovdje morate skinete jednu korpu koja je prazna, kako izgleda kada je prazna, kako kada je puna. Sad ovdje idemo, Change Icon, desktop, new folder, što sam ja izabrao kad je puna, tako, ok, tako je. Sad idete ovdje, change icon, opet isto, desktop, sad izaberemo kad je prazna, ok, apply, ok, vidite sad to sve lepo, mnogo lepše izgleda, ja ću ovako lepše. I to je bilo to, ljudi, uspješno ste ulepšali vaš
desktop. Ako vam se sviđa ovaj klip, lajkujte, šerujte ga, subscribeujte se naravno, to ne zaboravite. I vidimo se u nekim narednim klipovima.